for mame ma kwaba emra Adom TV afidie we so na me na ase se woni me beto na montuo ewo Nkuranhyɛ dwumadie ho me am dwumadie ho a me di ho chia me edi am jeso ene Apostle Dr. Nita Kutego na me yiri se ho ye mame nika ensere wo so nhira enwu abrabɔ so onwuma so ofie so ene ofiko mu ne ofibam tweda mpo na nkora won nsam onye utata ewo yedie mu ene dia me de bra wo no enema bi wo ha wo beyo ya dankwa mabubu kompo akasemanu me ho won no say abrabɔ aye bo nyina ya brabɔ nsusanso nyina agina ha. And if you are able to master your thoughts, you can master your ways. So to me share ni awodwene ho so a wetimi ahye wabrabɔ so na ya na edimi hye ho so abrabɔ akoto krane afrosane munchimunka ni emu wobre eni empo 50 centi ya na no mebu ha yere fise ebeyo ana no mebu ha ebeyo a ebenu ye ho se ayo ya na nsem wo a yebeka ana nsem wo a yenka ni enu se yenu ye ho se ye kan ye ana yanyo minim se what is asem we da ana waka bi da if only I knew I would have done that. If only I knew I would have done this. Se kami huya na minimum kwa se ne baya kami to na monwe, or if only I knew I wouldn't have done that. Minim so what is asem da. Akwese obi a sebe wantimi anhye akono so na sebe woni obi ba akonyi nsan na ya chiwo ne atwu dwawerem sebe mikotwa me kakra pa mi hu yanka abraboy ya na bebre ebu kompo hwe echi a yemfie so se mfie aduasa num aduanan aduonum aduasia ne kona nim no kia ne kan obebu kompo ahwewachi ehunu se subambu a oda na edi ka onyanka wanda na edi won se adebu a wo jamu nman ka wanya mu kasebo a eni se ka kan so kan e na kasebo so se ka wantimi anka ne mremu saa ne nyina adi nuhu na eba na ene no mbekire ne bi wo wa betimi adi aye wa adwene ya wo ma emparo na onu hu wo the dikan. You see, we all regret some of the things we did or most of the things we didn't do. Very often you regret some of the things you said, the things you didn't say, but they are gone, they are in the past. You cannot correct it. You can only learn from it and move on. But today I'm here to awaken your conscience, to become aware of some of the things you don't have to do so that you regret later. The can letting others tell you what you're worth. A man da abraba wo boy say obetimi aka cho say dia wo so mbofa bebre ne ma kwan e mo bi ka kire say wo de won san fata wo de we say wo de ho nya fe wo de teta dodo wo de we bibini wo de say na ebu abem saa de no ya sa na dan kwa ma wunyini kodum pempenso bi a betwa akon ka say ade omi anka mantie no watie da enti emma wo bi nkire nipa wo yo wankasa semu na yi nipa wo ye. Number 2, being too busy impressing others and forgetting about your priorities. Ne dusu me no say wo de abraba wo nyina de abanyina wo ye na obi abo se me ye na age me so matara me hye me nema me yo na me ye ma obi ani age me ho na wankasa wo re fi nyoma esum boma wo so obeye wo ye sa de na dan kwa mabugu mponkwa yo achi say minyanka manye. Number 3, letting uncertainty or doubt stop you. Uncertainty say me nya sure say me yo na me nyo doubt say me nyini say me yo a so ba na ye e ma sade ni nsu kwan abrabon bebre na waka nchine gu a ne ma say ka wo ye no anye e san say won nya sure anampo obu ho abonfia emu abonfia da abrabom. Number 4, focusing on failures and the past instead of present opportunities. Bebre obu kompo he wachi a na no me koya de we mi dinkugo na no me koya we mi information e ba na no obi koya ye na no obi kofa na no obi yese na wo so abu abam enye bida e ba ne so be ya koso ye. Number 5, holding on too tight to how things are supposed to be. Bebre wo so anopa anka nyoma kosi aka mepe anka ene ekosi aka mepe anko se nti wo de ye ma menye mu ansa o kire
say on na me producer na day na mada osmosis so ase on na sound na mako MC mada omo ase maba floor mada floor for ase mada lighting and a cameraman so ase wo a wotie me no wo na enhira nkan wonti na me dia me di dwumadie we woni onyame entina edi am yeso nita kotego koso ana hebo jema dwumadie ye enwie de edoso na ka akiri bye bye.